Dođeš na onaj jedan most gdje je cijeli tulum, njih 50 gore, ti matere! Znaš, fakat ih je puno ono, znaš. I sad statue su neka sad vaša nova stvar, ali znate kad neko kaže lijep si kao grčka statua, to je onak, to nije kompliment iz jednog jedinog razloga, a to je zato što sve grčke statue imaju ovak mali kurac. Ovak mali smokić. Znaš, i ono što je najbolje od svega, postoje dva povijesna razloga za time. Prvi je zato što je u to doba u Grčkoj veliki kurac bio smatran odvratnim, vulgarnim i grotesknim, a mali estetskim lijepim. I sad ti zamisli koliko je malo kurački lobi u Grčkoj bio jak, da su oni uspjeli uvjeriti ostatak države u I drugo je zato što su se olimpijske igre u to doba igrale gole i onda bi ovi s velikim kuricima mogli mlatarati okolo, što je fakat ima smisla, jer ako ti trčiš 100 metara prepone, možeš sam sebe ozlijediti. Znači, ti kreneš i kao, op, ko je to? Ja sam. I onda kad skačeš s motkom, ne treba ti motka. Kad skačeš troskok u pjesku, ostavljaš trag u pjesku, znaš, cijeli putem. Totalno do jaja. Da, i Grci su imali te nekakve onoge, tučeloz, jel svi znaju ko su tučeloz i nek pjesnu oni koji živciraju isto koliko i mene. Hvala, ima vas malo, ali to... Ne, ti tučeloz su meni ono, sve, svaka čast, radite što radite, probili su se full, nisu prvi koji su to smislili sve to, ali mene zanima kada će njih dvoje napokon priznat cijelom svijetu da bi jebali jedan drugog više nego Boga vidjeli. Jer nikad ne gledaju publiku, nikad nisu ovako krenuti kao ja sad mi vama sviramo, la 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 la, nego su uvijek ovak, jedan drugom ovakvu facu i ga vidi ga, ovak fakat nisu jasni. I uglavnom, htjela sam malo pričati o marihuani, da li imaju ljudi problema s tim, jel mogu pričati o marihuani, jel smo okej s tim? Nas dvoje puši, to je to, nema veze. Uglavnom, svi znamo ko je Massimo Savić i meni je Massimo Savić nevjerojatna osoba iz tog razloga što tučeloz, jel svi znaju ko su tučeloz i nek pjesnu oni koji živciraju isto koliko i mene. Hvala, ima vas malo, ali to... Ne, ti tučeloz su meni ono, sve, svaka čast, radite što radite, probili su se full, nisu prvi koji su to smislili sve to, ali mene zanima kada će njih dvoje napokon priznat cijelom svijetu da bi jebali jedan drugog više nego Boga vidjeli. Jer nikad ne gledaju publiku, nikad nisu ovako krenuti kao ja sad mi vama sviramo, la 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 la, nego su uvijek ovak, jedan drugom ovakvu facu i ga vidi ga, ovak fakat nisu jasni. I uglavnom, htjela sam malo pričati o marihuani, da li imaju ljudi problema s tim, jel mogu pričati o marihuani, jel smo okej s tim? Nas dvoje puši, to je to, nema veze. Uglavnom... Marina, Marina, Marina,